We beg a SPATECA, they go South Pacific Regional Trade and Economic Cooperation Agreement. Ngai whanua le wanu na kaua ki hai, kaua i motomani. Te tanak mere me wafu market lahe ua, Australia mo New Zealand. Sai, koe ngā heangan koe tū koe ki whiarea pau koe ni. Mea ko tabe te ke uta mai kau, ta e tute, kai ke te aha tau ta whakangata e lahi mea te ke uta mai, pea paurege mui e koe ki whui lao koe rules of origin. Koe koloa koe te ke mai koe kau, na e ngahi ko whanua koe a mutolu. O koe ko hanga ko uta mai me shaina, repeki, o sen mai kau. E pau ke miti koe ki whui tutuni koe, kai to klawa ha koloa hu mai, ta e tute, e to e kora free. Koe tutuni koe SPATECA. Sai, koe whakaukau lewa e taimi ko o lahi ai koe ngahi a rea pau pen whakakulupu holo o ne hanga lewa ia o to'o e mea koe preference ne hangia erode te tau preference ai ni koe ni kou tau ki mei kehe ai maha toi whanua kehe he ulahi whakakulupu ai bu tau sio tongani te tewe ni koe ke tau alu koe ke whiriwharea rea ulahi whakakulupu holo e vangi grup e vangi mea ni ke hoko anga pe tau tānoa koe ya lewa mea ko tuna mo tok whanonga ki muni o koe pesa plus lahe mehangenia koe WTO he taimina hea WTO pehe kakai tola mani ko tau auhaa nā tau tolu kau pala bito mau e koe ia sai koe pesa plus koe hange ke taimia kufu lahe koa SPATECA na tata noa pehe koloa koe kuts he mwana huma e pesa plus koe whakalola koe pesa plus koe Pacific Agreement and Closer Economic Relations. Ai koe kātoa, kau tamatatau be, Australia mo New Zealand. Ena tue tānoa, tānaki mai ki ai e services. Ai koe nau kamata tānoa koe ki ai. E tau kamata mai. Tānaki mai services. Kātoa e ngahi benefit koe nuk mai tau kakai he o koe ke seasonal work. Kau mai mo ia. Ai koe pesa ihi he. Mai whanua pe una o sanga ko ratify pe alu e fui agreement ni hu he nau wharea rea alu ke hango tonga ni alu he whakataha tongo ni pass me mi ai nga warege tau katoa ko logo ta pe hu mai he tau pora kate import tax pe koe tariff katoa tau ko logo alu koe ki tua ke ngai whanua meni pa mea ta tau pe ai koe whakaukau sai koe ki whatata ko ni, koe peke toi ki mahinu ange whi whakaukau koe whakakurukulupu oro koe i he Pasifiki. Koe tau tolu whangi whanua katoa koe, tau me mipa katoa tau tolu he World Trade Organization, koe whukau taha lahi taha ni maamani, nau toka ngai koe, ai whi whakatau aki. Whakawaha pure anga. Ki whoi whaagau nau MSG nau tolu, katoa au tau pikta katoa pe, SPATECA me pesa plus, kau mareo me kau tama koe ki ai. Koe whakaukau e. Sai, kau kamata leo mea kuihe mautore he trade koe spaghetti bowl. Ko alua maamani ia mo tau ki turiki, i he lahi koe ai mea kuihe koe regional integration. Mea ki kulupu e Australia mo New Zealand, me ngai whanua koe Asian, a kuihe koe ends feta. Hange peko mea no kuihe tau tolo koe pesa plus koe SPATECA mo mea pehe. Pate mo sio ki he, mo mea mai ke ki whatata ko ni, une tala mai, mea kuko tonga hako e mamani, wheka aku mo international trade. Taki taha whenga ke maane ki kulupu, ke maane ki benefit. Sai. Awa o mani ke whekonga maari e, home addressing. Hanga whewe e ne whelawe i kumi ngahi mea koni o stano i e. Sai. Oanga pehe ne hu mai koe, ha whahinga meili, pe ko ha koloa ha taha ki ho tau whanua, pe ko ha toi whanua pe. O te mofuha mo toke tā lailai ni mo mea, tonga pe mo toke whai process koe o lunga koe. Whatatare COVID-19, hanga he ngai pure anga ta ofi, te aruhore kakai mo koloa. Ka matareo ke ngā unu e whanua ta emini ke mea koe e-commerce, koe whakatau online, whemau ke sisi e interaction, human interaction, no tutuni ko social distancing me ngai mea pehe
Sai o track he foi poini ko toa pe, hau he wakapuna, hau pasi he pora a Nusila, hau mai ki Tongani, CV hen he kau pora security, me mea custom, quarantine, me ngai mea pehe, hau mai ki he post office, ani kona ta noa ki a Paulo he kamata, mautoru o mawhai kona no puke mai whangi koloa koe ni. Pau whi mau rea, ki awe koloa ki au, ki tama kona ne otamai, ki customer. Ko Tongani o ki whaingata, he tau ke mi pita tōru he tuk whakaholo. O unofo a whailo i whē. Rote hoi hala koe so e fumango ai, he mai, pake ato sio, we whare rot fōm, na toki langa ai, hala maui, pake hue hoi o peheanga koe tau mea. E koe ki hanga e whainga whonga koe a, o facilitate, e whai process koe ne trade. Sai, ko hinga o mai koe ki whai whakaukau koe ni, pa koe ngau e whaka postolo ko toa pe, o maumimui he, e kau tahalahi ne toka ngai ko Universal Postal Union, na toa ngai ko tae postolo koe a mamani, e tu is i Switzerland. Whatever ngai standards that we have to meet, pa mau follow pe taimi ko toa pe. Kau wai e whakatua sila koe. O tuka toa lahe motok mo si, mea e biwa e kamata ki ase whangi fika holo e whangi a mo mea pehe, koe whai project ia koe niu kamata, koe whakaukau ke facilitate a international trade online, ani kono e-commerce. Ko holo mlom peo ko miuta ko whema e ki ha ko e peo ki mea, ko holo peo koe ko tuki a taha matapā, koe ko ki mea na ke ota. Ko whakakau kau ia. Taka koe apkehe. Sai. Remo e kahi postcode, ma o sifotu e ngahi postcode. Ako anga no vahe koe Tongani. Tongatapu wawau haapau e mo no ngahi kouti. Ai re mo vahe kolo, vahe hifo, vahe loto, e mo no ngahi kouti. Koe sector keys, koe vahe koe Tongani koe whakavahenga whiri. Tongatapu rak, Tongatapua. Sai koe angani koe no fotu koe hawhainga postcode. Mo toko mo whaafolau, mo atki muri, e postcode e o whanua i muri. Zip code, mea tatau pea. Tongani o pika tau mea pehe, ako angani koe no whau. Sai, koe ki whaatata pen, ki whai postcode hen. O kia e whaiako hen, o tio mo ilo i pe hingoe whaiako, ko vriami nes whakapuna. Sai, ngangani koe whanga ko tisaini e whai postcode koe, ke ave e ki meri koe a moana, a vriami, ke au ke nau api. Sai, o koe region Tongatapu, koe whikau raki. Wahe loto, ha te iho. Wahe ngā whiri, noa fitu. Ako e postcode koe, ke maua e koe a vriami nesi whakapuna, koe tahatou noa fitu. Koe angani koe no teu e tau postcode koe Tongani e taimini. Maa ko toi ngau koe ni arewa le sisita, he Universal Postal Union, pe ai recognize ka toa rewa e maamani. Sai, koe ki trade facilitation en koe na tau tāna koe ki ai. Ofisano ato whapipika to fo ifika ko mo api, ko fo ifika whatatai fo ifika, e ke sio ki ai, o se koe ia, ko ne a ua tue koe ai. Koe a ua tue vai a ho ki koloa ki a koe, as a customer, ka ke fia, whakaka ke u ke isai lelei, pa tue wawe hono tiriwa atu, koe ha, ko no ngā koe Tonga Post Limited. Sai. Koe ngata vei tau ki tāna. Thank you. Aro. Pamaro au pito ki tuat pe ki penga mare ko ni ka ki peu e taha peua. Ko ha pou. Maro au pito. It was taking them about 60 years when I joined that TIOE. I work with her, I work for them, like if I got that eye, that away from now, Dio. Malo a bit. Koe mako tari peki ai. Hai kono mo finga ke teu e whanau wa koheni. Koe lack of information be. Ene kai ke fu mausia he tola. Tau ko mako e whatata rei taha pe hange kono tau
tau face he tai mini e huhumalu i kone COVID-19 lai whainga unau ki misinform pe koe hanga whainga whakaloto i ka apito he hao kone kau sia ina kono tamte e tau whaingi wharekoroa Tonga isiu lahi he tai mi koe ka koe result ia koe taimu open up ha whainga economy o ke te ke mo tau kakai ku tau koe ki muri tau kumi mo ui ki New Zealand Australia America mea ta tau ku ta whaam ke open mai na ngahi policy immigration te hai whainga mea halawa ke tau aru ki ai kau whai ako koe lahi pito kau whai ako na whai ako i New Zealand mau ke open mai ngahi toas ko ia ai koe uhinga e koe hango mātua koe mau promote koe free trade o mātua yanga koe siwa mātua koe mea o sai pau be e whahinga na siwa tu ka whairi fia nau tu wawe tau ngā unu tau ki tai tai ni pe pana lahi e palparema koe tai me tapu tio malo ko ki e te pere WTO o pane WTO ko fu agreement na taha ia atau whakakakara sile la whangi agreements ta o pege na clash ai ngahi principles koe ta ko pita he lame koe ke WTO na mena i fia koe kata ngani ai mole at tawatai na te pulei piau e who to trade with, okay? But once you sign up, then you've got to trade equally and whatever, eh? Kako manata ke ngahi agreements ko amamani alliances. Nekau na ina na hopai tau, eh? Ko uhi ko felele afu ke ngahi fonuake. Kung nakangay tao na tao. Okay? Tapos yung fihi ko ay ngahi whakapulupu. Kung may tao pa ang namoy, tupo na ekonomika. Where does WTO stand and then the whakiki whakapulupu today kapag unaw-kape WTO o unaw-atape na Aku kiai me na testo i tui koe ai WTO just tau lau beu tau me mi pau tau fetokoni ak kamata le ko hinga nga unwe fangi fonua ke just for their own benefit ke now set pena do pautari be he WTO e fangi ai ko derogation ya ko ki he foi tutuni pa kamata le ke ha lahi ape fangi kulupu maman faka pe ngata pe ko ki region ko na interest e hango tau tolu la he tau whanga mo Australia mo New Zealand so ne interest a tau tolu ya nau to ta tau pe mo nau to ya tau tolu ai ko whakau kau whalu fuau whakata pe he ngahi regulation gon mo tutu ni WTO malo nere mea koe tala noa kia ingo whakakau logia kawa logia international trade kawhika pe na whongu o ngā i heki ki a kia koni a ko la reo ki heki na fosi USP kawa whanau matu koko te tala noa mai lea wako kia koko whia koe hana ka whakakau ki he input koe koni o hanga he COVID-19 o Rusia ekonomika o international trade a koa mea kai nani ha area ke he otonu ke a ko mea he whanau a ko o ka whaia koe o te uki ko ka whaia ekonomika e ia na kei ke kawa e sila ka ia ki ka mahitini o hiwe o kufa mana laki o ni Yo malo beto ver. Mago me ala hita ko e wakai atu ko e advancement ko technology ko he tai mini. An go ni lava enable ta kilomi e be me os be hawe ke fi ha o mai te ki koloa na te ota. Na ke tai bona ma ko economy ka ne ke ha me pe he ke fa ta no pe ko principle yo ta tau pe ia.
demand and supply mo pricing mo mea pehe ka ko kusio ka hange ko COVID-19 no hanga he COVID-19 ya loka upora ani ko fia fra amo ka hawia fia fetu e lockdown ni ai ka pau ya to ta he mau COVID-19 ai ko ngai mea ni hango te hange be te barrier no te ki mamari e tau trade anu tau whanonga beta ni holo tau currency pa nga Tonga vai ai ko u effecti ko e hoko hango lau loa peke tau content tau fia maria be mea ko tau mau a tau sai malo ka hafeu io vai lo trade sanctions. I will fight for it. Trade sanction dia ko last resort dia. Te whenga mapeke ke angarelei ke raki tafuru i koe ato ki tohe warning ato e ha ko trade sanction kone taupau taha ia kenge whemake te au taha waka ka koe ko me mei setia he UN Security Council e ngai whanua koe ni koe hange ko patatako ke maia Iran ma mea ko inga whake ua te au te supply ka nau ki holo holo hifu ano slah pe utau na hoko ko nga ko trade sanction ano kawa ko North Korea finga America ke sanction ni ko tafe pe ia ena ngahi area no to ko tu lah pe tau siu he faiva ka tamu ni ko CIA me ka spy me me pe he tai me no ngawe ka spy ia malo io agit malo pero fe ilo ko algo ni tocar ni con la posibilidad pues cada y challenge hay por algo ya o bajamos a que tipo hay para hacer color o va ya ala betul lagi ko challenge lah taha ko sanity challenge rakia ka ku mau fonga le ko le ki sanity ke kau tama ko na wariki wa fe pe na wariki vea kau tama ko kele kau mo kele he challenge ko nga pe ko tau ngahi lao kele mo me pe tani ma to ka api ta ko o stofi api ia ai ko ngahi ko me ko mape ko me puri anga o fe ma ko ta tau ma pe ai ta meni fa tuai no update ai ko tamu pe ai tu le vai fa fika na ato foi fica pe tuk kita apike ko me afa seniti he ko fenga o fe ma ke tokola he ka ngawe ke o fa pike le fangi fika ko ha bo ko mape ko me le se ve tonu apito rapeto taha fa pike foi fika challenge taha ko la he u hala i tongan o te ke fa hingoa ia au fa ngawe ke fengi fa hingoa mo u hala mo ko ngai me bia obin ngalo malo apito ko le pe motor ko ki to mo pe wi to me me ka ko to talia to ko nga talano ato Alipate international trade ka te utalia to he local trade e pia to fe mari ko ni ke wato fa malo ke te ko Alipate ko hui ko e koloa ko ke tuku mai ke te matolu ye e fia fin ko tangu tu pe ko mali ia e kavinga ko international trade ya hu mai COVID-19 ke ni hanga o fa fe paki ai ngawe international trade ka hu ai Tonga post ya lo hu i loto ke ni hanga solo wa ai palo palema
o ate whamaro ki a te koe, koe uhi koe kolo ako tuku mai, tau vai wahe ina sia i he pia whini. Koe ki whamanatu pē, koe he taim tatau pē, kua pureruru i ka hau, koe tō taha tene tatake e pōta anoa i he wike ka hau, koe ofisa pure ngā au e TNQAP, Dr. o Peti Pulotu, pea e wahe i he assessment for learning. Whawhea atu motolu ki wika hau, mo ki motolu tau pe mo interest i assessment for learning ke mo lava mai i he ono e whiawhia i pe i he tua purelu wika hau. Whasi pe ku pie whawhea atu. Koe Alipate pea pehe ki he taini CEO, tare kita USB mo ki motolu katoa ka waahi. O ku os mau mai e whanau pea mo ki i pai momoko he ke talitali aki motolu pa mamalohi aki ke foki ki api. Malo au pito, kore pe mua ki tau waka osi, pea koe kereso tau e ko si sukalaisi o palahi atua, peo hi moe lau maare maanua ni, no koe e tik tau tolu pea o na hiki kai whaipatai ngata. Amen.